Kodwa komzuzwana noma nganje kodwa uNkulunkulu ophilayo unamandla emndenini ngizokwazi ukuyonda emndenini izokwazi ukuphumelela izimpi enibhekene nazo emakhaya nizoyinqoba ngamandla enkosi yethu Jesu Kristu enidayisayo kuzoba impumelelo akukho into ezolala ayikho into ezolala mfowethu you will sell that fish uNkulunkulu egameni lika Jesu izophela that fish namhlanje you will order another fish uyidayise impumelelo must be upon you egameni lika Jesu amandla mawabe kunina ngegama lika Jesu ayikho inkosi esinayo ngaphandle kwegama lika Jesu lona lokho enikeziwe amandla ebantwini lona lokho enikeziwe amandla emhlabeni lona lokho enikeziwe amandla noma izimpi zingavukela noma siyabhekana nezimpi noma izimpi zabathakathi namagama akhulunyiwe ebantwini namagama akhulunyiwe emndenini yethu anakunqoba egameni lika siyanqoba siyaphumelela egama lika Jesu wegama lika Jesu hayi ngomemezela abafowethu akuvele noma kunje noma sivukela izimpi noma silahlekelwe sibathandayo kodwa sisakhathazeke ngoba siyazi sinawo umlamleli kunezinto esiyinqobayo mfowethu singazi siyinqobe kanjani kunezinto esibhekana nazo siphume noma sizingelwa sifunwa ngabantu kodwa sibonakala sesifila ngakusasa kunenkosi ezihayi zonke izimpi zethu esiyobelayo ngithi leyo nkosi igama layo ukuthi Jesu namandla mfowethu ngifundayo ngithi akekho wazi usuku nehora wonke umndeni wakho bese yabatshela ukuthi Jesu yabusa uyinkosi yena olapha intandane yena obuyisa ukuthula ebantwini yena onika amandla abantwini yena uyinkosi haleluya Thank you Jesus noma singabhekana nabo ubuhlungu kodwa masibiza igama lakhe haleluya haleluya amen haleluya uNkulunkulu akubusise mfowethu abusise amen uNkulunkulu akubusise mfowethu nawe mama ngiyabonga amen egameni lika Jesu amen haleluya Jesu uyabuya abafowethu ngizomemezela nje eVerelem ukuthi asinalo elinye ithemba ngaphandle kwaJesu futhi asinayo omunye umlamleli ngaphandle kwaJesu uyena yedwa onikeziwe amandla ebantwini ukuthi aphilise uJesu uyabuya abafowethu anipha amandla okusebenza uJesu anipha amandla amen abafowethu nondimndeni ninakekele abazali ninakekele izingane amen konke nikuthinta ngezandla zenu haleluya nithintayo amen thank you Jesus haleluya imndeni yenu egameni lika Jesu haleluya amen uJesu uyabuya masinyane bonke bayathola amandla amasha kuye bonke bayathola induduzo epheleleyo amen uJesu namandla uJesu uyaphilisa uJesu namandla uyakhulula yena yedwa thank you Jesus thank you Jesus kunakwesaba kunasiyasithemba yena uyabuya masiyane unamandla kukho konke okudaliweyo emhlabeni yena yedwa unamandla kukho konke esibhekene naye lakho uJesu uyabuya uJesu uyabuya uNkulunkulu anibusise lonke eRevi uNkulunkulu anibusise lonke eVerelem anipha amandla njalo anipha isibindi njalo sonqoba izimpi sonqoba izimpi enibhekene nazo emakhaya kuba lesinkhipho esibhekene nawo kuba bonke abantu esinabo uNkulunkulu abuyise ukuthula ungabano iphele emakhaya ethu nasendoda ebuyayo ogama layo lunguJesu londoda lunguJesu abafowethu noma singathubeka noma siyazondwa kodwa sinayindoda ezilekane zonke esathathe kuyo yona inethoke elula yona inamandla okwenza konke leyo ndoda inguJesu ngiyamemezela ngithi masibuyeleni kuye uyabuya masinyane yena unamandla okuphilisa yena unamandla okuyisela umuntu empilweni ayifunayo unamandla onqoba zonke izimpi leyo ndoda inguJesu
iyeza masinyane, iyeza masinyane. Uyabuya uJesu, uyabuya. Hayi bese betshilo bethi ubuya ngomhlaka 23 ngomhlaka 24 konke kwaziyo encwadini kaMatthew 24 kuze kube 36 ithi indodana yezingilosi nakho konke okudaliwe emhlabeni alulwazi usuku kodwa iyona eyazi usuku inkosi yamakhosi egama layo lingumdala wezinsuku. Yey bazalwane, ngizokuyisa ithemba ofakazi bamanga abaphumile emhlabeni abazi nosuku indodana uJesu kaBisilo ithi akekho wazi usuku lokubuya kwayo. Baphumile bathi uyabuya ngomhlaka 24 akabuyanga, abanye abahlwithanga, kodwa engikwaziyo ukuthi uyabuya yona inkosi. Buyelani kuye bafowethu, uJesu uyabuya, uJesu uyabuya, uJesu yabonga mfowethu, uJesu uyabuya, uJesu uyabuya. Abantu baseverelem, uJesu uyabuya. Impumelelo bayibekini nonke, abadayisayo badayise kuphumelele bonke imndeni yabo. uJesu uyabuya, uJesu uyabuya, uJesu uyabuya. Ngizomemezela leyo nkosi nje everelem, angibanga umsindo bazalwane, kodwa ngizomemezela ukuthi uJesu uyabuya. Yena yedwa onamandla, yena yedwa onokuphila, yena obuyisa impilo ebantwini, yena obuyisa ithemba ebantwini. Kunezimpi esinqobayo singazi sinqobe kanjani, ingenxa yendoda egama layo linguJesu, yona yedwa enikezwa amandla ebantwini ukuthi siyawunqoba ngazo kuyo yonke into esibhekene nayo. Ngizomemezela uJesu uyabuya. Bafowethu, kunendoda ogama layo linguJesu, ogama layo linguJesu enamandla. uJesu uyabuya mawami, uJesu uyabuya. uNkulunkulu akusise, uNkulunkulu akukamandla, wande ukwazi ukondla umndeni wakho, ukwazi ukondla abantwana bakho. uNkulunkulu akusise, uNkulunkulu akukamandla, ngegama likaJesu. uJesu uyabuya kuzenqoba, baphenduke sonke lena kuphethu masibuyisele impilo yethu kuye. uJesu uyabuya, uJesu uyabuya. Ngilethe ithemba ebantwini baseverelem ukuthi kunenkosi efileyo, kunenkosi enamandla, kunenkosi enothando. Izinto esibhekene nazo, izinto esibhekene nazo zonke iy'nsuku, kodwa basitha kuye uJesu. Yena uletha ukuthula ebantwini, yena uletha amandla ebantwini, yena ukwazi ukulapha abantu, yena ukwazi ukunikeza abantu amandla, yena ukwazi ukunqoba zonke izinto abantu ababhekene nazo. Ngithi kunendodana eyafa esiphambanweni, maqede yavuka, yaqede yanikeza uthando ebantwini, maqede yabuyisa ithemba ebantwini. Leyo ndoda igama layo linguJesu, leyo ndoda igama layo linguMesiya. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus.